السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ام شريف. زي ما انتم شايفين كده الموضوع قلب غسيل. انا كنت هطبق الفوط بتاعتي وجات لي فكره وانا بطبقها ان انا هعمل الفيديو ده معاكم وهوريكم كده ان شاء الله. ممكن يكون حد فيكم عارف الافكار دي وممكن يكون لا، فحبيت افكركم وافتكر وياكم نعمل كذا تطبيقه كده حلوه للدولاب بتاعنا، نغير من الشكل بتاعه. تنفع كمان للعرايس، وان شاء الله تبقى حاجات بسيطه، مش حاجات تحس ان هي صعبه عليكي. لا، هنعملها ان شاء الله بطريقه سهله قوي. طبعا انا جبت شويه فوط كده من عندي. طبعا العرايس الجداد بقى والكلام ده بيبقى عندهم فوط احلى وفيها رسومات احلى، فيقدروا يعملوا اشكال احلى واحلى. لكن ده المتاح قدامي، ممكن تاخدوا فكره وتطبقوها بقى على فوط تانية، لكن ده اللي موجود عندي. هو ستايل قديم شويه بس يعني شغال ماشي الحال. دلوقتي هوريكم كذا واحده كده هنطبقهم مع بعض بشكل مختلف. طبعا اللي احنا معتادين عليه، معظمنا معتمد على التطبيقه اللي هي المربعه دي، اللي هي بتبقى كده ومربعه كده وخلاص. لا، هنعمل النهارده كذا فكره ان شاء الله تعجبكم. هوسع بس مكاني كده وان شاء الله نبتدي. هنقول بسم الله وهنبتدي. اول تطبيقه سهله جدا. ادي الفوطه بتاعتنا على حسب طولها، انا طبقتها 4 زي ما احنا شايفين. ممكن بكل سهوله هاخد النص ده كده اهوت، زي ما نكون هنطبق التطبيق العادي. بس اهم حاجه تكون زي ما احنا شايفين كده. اتمنى انها تكون باينه اهي. هناخدها نصين كده. ادي الفوطه بتاعتنا اللي احنا بنطبقها العاديه خالص. هناخد النص ده كده وهنبتدي نقفل بالشكل ده، والتطبيقه بتاعتنا هتبقى مثلثه على نفس الرسمه بالشكل ده. ممكن نعمل كمان واحده بس يكونوا قد بعض، ويبقى الدولاب بتاعنا بدل ما هتبقى الفوط مربعه، لا هتبقى بالشكل المثلث اللي احنا شايفينه ده. هوريكم حتى واحده تانية كده نشوفها لو عملناها مع بعض اهو هتبقى شكلها عامل ازاي. هسويها بس كده مع بعض نفس الشكل. اهم حاجه بس المربعات بتاعتها تكون متساويه عشان تدينا برضو شكل حلو اهوت. دلوقتي ادي الشكل الاولاني بتاعنا. تقدري تحطيه من ورا بعض كده ويبقى جاي كده الوان متتاليه ورا بعض، يا اما بتحطي الواحده الاولانيه بالشكل ده وتحطي التانيه فوقيها كده اهو، هتبقى مدياكي شكل حلو. وتقدري تحطيها بزاويه، يعني تجيبي زاويه كده وتحطي التانيه كمان معاها قصادها بزاويه، ونحاول نوقف. طب بصوا هعمل لكم عمل الفكره. احنا مثلا عملنا كده 2. دلوقتي الفكره ظهرت قدامكم. طبعا انتوا الفوط اللي عندي دي مش مقاس بعض، فانا حاولت اشكل بيهم على قد ما اقدر يعني. ممكن تعملي الفوط زي ما احنا عملناها مثلثات بالشكل ده، وتخلي اللي في النص الفوط اللي هي اصغر حجما. ممكن ما تخليش اللي في النص دي كده تبقى نايمه ويبقوا بقيتهم واقفين بالشكل ده، ويبقى الكبارة معمولين كده مثلثات زي ما احنا شايفين. او ممكن تخلي دي كده وتوقفيها برضو بالشكل ده، وتحطي واحدة تانية لون تاني يكونوا ماشيين مع بعض. هتفتحي الدولاب بتاعك هتلاقوا شكله حلو جدا. دي اول طريقة معانا. ان شاء الله لسه في كمان طريقة هنعملها سوا مع بعض. خلاص كده زي ما اتفقنا، ديت اول تطبيقة. انا بس حبيت اوريكم الشكل بيبقى عامل ازاي في الدولاب. خلاص هنعمل مع بعض رسمة تانية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض اللفه اللي هي المبرومه ديت. تقدري تعمليها على الناحيه المقلمه ديت او تعمليها على الرسمه زي ما انت عايزه. هنقول بسم الله برضو اهي. هناخدها كده نصين اهو برضو ويكونوا متساويين. لو انت عايزه الرسمه دي اللي تبان يبقى هنعمل كده العكس اهو. شايفين؟ هنحاول نبرم بس كده اهوت. هنحاول نبرم كده، ولو في اي هوا هناخده معانا بالشكل ده اهو. الشكل ده كده اهو، وهتبقى الفوطه معانا واقفه بالشكل ده.
وادي بصوا بقى دي بيبقى شكلها حلو جدا. ولو في كميه فوط في الدولاب بتتلم ممكن تحطيهم واقفين زي ما هي كده او تنيميها بالشكل ده وبتحطيهم واحده جنب واحده جنب واحده، بجد بتبقى حلوه جدا الفكره ديت. وبتاخد كميه لو عندك الدولاب كمان صغير بتاخد كميه كبيره. دلوقتي هنعمل واحده تانية برضو اهي. لو احنا بقى حابين تبقى التقليمه هي اللي باينه اهي، هنعمل برضو نفس اللي احنا عملناه قبل كده اهو، بس زي ما قلنا نحاول نخليها ان هي كلها تبقى متساويه على قد ما نقدر اهو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبرم برضو اهي اهو. بقت معانا الفوطه اهي. طبعا نخلي ديت باصه لتحت وتبقى الحته اللي مستويه ديت هي اللي باصه لفوق، وبقت معانا بالشكل ده. طبعا انت حابه تنيميها زي ما قلت لك انت حره، حابه تخليها واقفه بالشكل ده اهو، بتبقى واقفه كده شكلها تحفه جدا. وادي تاني تطبيقه معانا ان شاء الله نشوف 3 تطبيقه سوا. بصوا بقى في تطبيقه كده انا شفتها شغل فنادق، بس بجد عجبتني جدا الفكره بتبقى للعرايس اكتر عمليه يعني. لكن لو حسيت بيت بقى حابه تعمل جو ولا حاجه كده وتعمل تجديد وحابه تعملها بجد طريقه حلوه جدا وعجبتني، وفي نفس الوقت طريقه سهله. طبعا زي ما احنا شايفين الفوطه في ليها رسمه زي ما احنا شايفين اهي، ليها رسمه. هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى انها تكون باينه اهي. شايفين انا تنيت الفوطه على قد الرسمه بتاعتي ما بانت. خلاص هاخد الحته اللي انا تنيتها ديت واعمل كده، هقلب كده اهو، قلبت الفوطه الناحيه التانيه. انا بعدت الكاميرا شويه عشان برضو تشوفوا كويس. زي ما وريتكم في الاول انا تنيت اهيت الورده، تنيتها بالشكل ده اهو لحد ما ظهرت معايا الورده كلها. قلبت الفوطه الناحيه ديت اهيت وخليت الفوطه عاديه خالص. هاخد حته بالشكل ده كده وهتنيها كده بحيث الاتنين يقابلوا بعض، وهاخد الجزء التاني برضو بالشكل ده اهو وهخليهم يقابلوا بعض كده. خلاص كده باينه اهي كده باينه معايا، شايفينها؟ يعني تنيتها زي ما وريتكم في الاول اهي، وخدت دي كده بكل سهوله. بقى هعمل ايه؟ هبرم النص ده كده اهو، سهله جدا. بس لو في هوا كده اخده اهو عشان ما يعملش عب معايا في الفوطه اهو. بصراحه بقى دي شفتها شغل فنادق بس بجد حلوه جدا، عجبتني الفكره اهي اهي. بصوا بقى هي بتبقى عامله ازاي؟ عارفين انتوا الشماعه اللي بتبقى محطوطه بقى للفوط، هي بتبقى عباره عن دي بتتحط على الشماعه، ودي بتبقى عباره عن جيب. الجيب ده بتقدري تحطي فيه الشامبوهات والحاجات اللي انت محتاجاها، وبتقدري كمان في فوط بتبقى جايه الفوط الكبيره ديت ومعاها كمان فوط نفس الشكل اللي هي بتاعت الايد الصغيره، بيطبقوها بتطبيقه شكلها حلو وبيحطوها سوا. بصوا انا هوريها لكم برضو عملي. بصوا بقى انا جبت اصغر فوطه عندي، طبعا زي ما قلت لكم الحاجات ديت بتبقى محطوطه، الفوطه محطوطه بالشكل ده، وبتبقى الشامبوهات الحاجات الكريمات اللي بتبقى محطوطه بتبقى عامله زي الجيب كده وبتبقى محطوطه فيه، يا اما بتبقى معموله بنفس التطبيقه دي كده والفوط بتاعتها الصغيره بتبقى محطوطه فيها شكل المروحه. طبعا دي اصغر فوطه عندي، هحاول يعني هنفكر مع بعض، انا بديكم فكره، لكن طبعا هي مش بتتعمل بالفوطه الكبيره دي. طبعا هاخد الفوطه اعملها كده زي ما احنا شايفين، تنتها 2 بس اهو، وهحاول اعملها زي المروحه اهي. بصوا زي المروحه كده، اتني كده واخد دي كده اهي، واتني دي كده برضو اهي زي المروحه اللي احنا بنعملها الورق كده، فاكرينها اهي. واقوم جايه تانياها بالشكل ده لحد ما تبقى قد بعضها اهيت، وبفتح الجيب وبقوم جايه حطاها فيه. طبعا هما بيبقوا
الفوط دي بتبقى اتنين صغيرين مع الفوطه الكبيره، فبيبقى شكلها حلو جدا لما بتبقى الاتنين محطوطين مروحه كده جنب بعض. بصوا بقى، هي بتبقى عرايسي اكتر، بتبقى الفوطه محطوطه كده وبتبقى محطوطه بالشكل ده. طبعا دي كبيره عليها، طبعا انا بس بديكوا الفكره بتبقى عامله ازاي. دي بتبقى محطوطه على الشماعه كده، شايفين؟ والفطين الصغيرين بيبقوا محطوطين واحده كده وواحده كده، بيبقى مدين شكل المروحه زي ما احنا شايفين كده، برضو تغيير وشكل حلو. دلوقتي هنعمل شكل تاني مع بعض وناس كتير قوي حبيته، اللي هو شكل البجعه. بصراحه حلو جدا، والناس بتفتكر ان الموضوع صعب. لا، الموضوع مش صعب، هو سهل جدا. طبعا انا معايا فوطين يكونوا بنفس اللون، يستحسن ان هما يكونوا طبعا الوانهم زاهيه، بس انا مش لاقيه اتنين شكل بعض او مقاس بعض في الفوط اللي عندي ديت، في ما لقيتش الا دول. وعايزه اقول لكم الفوط دي، بصوا الوبره بتاعتها عامله ازاي، وقطن وطريه جدا جدا. الفوط دي خامتها حلوه قوي بجد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول، هو المفروض طبعا لو فوط اكبر من دي شويه كمان يكون احسن، بس طبعا انا بديكوا الفكره ده المتاح عندي. اول حاجه هنبتدي بجسم البجعه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كل الفوطه باينه كده، اتمنى انها تكون باينه. اوسع لنفسي اهوت. هنيجي من نص الفوطه زي ما احنا شايفين، ادي نصها اهوت زي ما احنا شايفين كده. هنجيب حرف الفوطه ده كده ونحاول نبرم اهوت، شايفين اهوت. نحاول نبرم الفوطه بتاعتنا اهي لحد ما توصل للنهايه اهو، شايفين؟ هحط صباعي كده وهبتدي ابرم الحته التانيه برضو اهي. اهو شايفين لحد الاتنين ما اتبرموا بالشكل ده. طبعا بقى هنحاول نعمل شكل البجعه بتاعنا، هنقلبها بالشكل ده اهو. هنحاول برضو نبطط دي كده عشان ننيمها. هنقلب الرقبه بتاعتها كده اهو، ده هيبقى الصدر بتاعها اهو. وهحاول اعمل لها راس شويه. طبعا هي ما بيبقوا اتنين قدام بعض، فبيبقوا بوزهم كده في بوز بعض، فبيبقى شكلها حلو جدا. بصوا هحاول اتني دي شويه كده، احطها ما بينها عشان خاطر تتعود بس على الشكل. هسيبها كده شويه وهنعمل الديل بتاعها عشان خاطر تمسك معانا، عشان نثبتها مع بعض. دلوقتي هنعمل الديل بتاع البجعه بتاعتنا اهيت. انا هحاول بس اركن دي شويه كده اهو. دلوقتي هنعمل الديل بتاع البجعه بتاعتنا. ادي الفوطه بتاعتنا اهي، هناخدها بالطول، هنقول بالشكل ده اهو. هنعملها زي المروحه كده اهي، تنيات سهله جدا معانا اهي. اهي هنتهينا ماشيين كده لحد ما نخلص الفوطه بتاعتنا كلها اهي اهو. شايفين بقت معانا كذا طبق اهي، شايفينها؟ هنحاول نمسكها كده. هنجيب البجعه بتاعتنا بقى اهي، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحاول نثبتها كده اهي. طبعا انا حاطه لها الدبوسين دول، لقيتهم دلوقتي ما كانش في بالي، بس لو هي مش راضيه تثبت معاكي ممكن نحاول بقى نعمل لها دبوس بالشكل ده، ونجيب لها دبابيس يكون عينيها خضره، يكون الراس بتاعتها خضره، ونحطها مع بعض هيبقى شكلها حلو. دلوقتي احنا هنحاول بقى نفرش الديل بتاعها ده اهو. الاول هنقفل ده كده على بعضه اهوت. خلي الراس تقع دلوقتي ولا اهوت. وهنحاول اهو نخليها كده طبقات ورا بعضها اهي.
وادي البجعه بتاعتنا شكلها حلو جدا. هحاول الفها لكم عشان تشوفوها من كل الجناب، بجد جميله جدا. وممكن كمان تشبكوا الراس بتاعتها دي شويه كده اهوت لتحت، حابين تشبكوها بدبوس. بس انا عايزه اقول لكم ما بيبقوا اتنين قصاد بعض يبقى شكلهم حلو قوي. بتفرق قوي في الشكل كمان، وبيبقى بوزهم الاتنين في بوز بعض. ولو انت بقى بتعمليها العروسه تقدري تعملي الاتنين دول مع بعض وبيبقوا فاتحين بقهم كده في بق بعض، بجد بيبقى الشكل حلو قوي. اتمنى ان الطرق بتاع الفوط اللي انا عملتها لكم النهارده عجبتكم. بشكركم جدا، ما تنسوش بقى لايك للفيديو وشير لو عجبكم. بشكركم جدا، ولقاء في فيديو جديد.